All India Radio Churchanpur FM Zalekhat point li megahertz akipana hongki puang kya Paite kampau singkal kituzak tuatna ahi. Tulak tomte bazarmun lite a dorhon phal sakita. Hun sot takhol sak ahi nungina ba service kipanon. Tuina akim zoina ngai hiding. Pangwan Yedaf IAS District Magistrate Chairman DDM Churchanpurina San July ni khat kumsang ni le som ni ina order thak so a to a Churchanpur District Kopi Sunga Bazar Lun ma li te hongdi ni na phalsakhi bazar lun li table Damkam Bazar New Lamka Tuibong Bazar Tuibong Senhang Lamka le Dong Sakai Bazar Tehi wa Bazara zui ding kibol dan te zui komin dorhon the ding in phalsak ahi dan puang hi Deputy Commissioner District Magistrate Chairman DDMA Churchanpura Bantuswa Tungsuina Bazar li phalna pyak te a coronavirus tokisaya zui ding danom sa te hoi taka zui ngai ding a white table Mark Satyat ding Autonomous District Council Churchanpur Noya ki khum a phalna nei te kya indoor hong thei ding gari lut sak hilo ding social distancing zui ding dornaten social distancing at kai chat ding ti te hina thupwanina taklang hi COVID-19 ki the sak ding ven na phalpi sol kalina paita mars ni som ni lele kum sang ni le som ni a ki pan a nationwide lockdown apuan now kipanina Manipur kam a inter-district bus le minibus service taivel bana passenger pua tai te hol saka om nung un zan July ni khat kumsang ni le som ni a kipanina Manipura inter-district bus le minibus tai pan non ta hi inter-district district tom kom to passenger pua tai bus te atai ding uphal saka om non to kitonina Churchanpur district ka bus kingak namun New Bazara Churchanpur le Imphal kika komto gari bas zana kipanin ngai na bangin kido tawa hima le nidang bang ina tam kido lo hi Imphal to Churchanpur district kika komto atai to passenger bus den bel hundang da na tut na om tenga mi apuak thei lo ban wa social distancing zui apoi mo sia kin gari thau tuiman akal to ki gomina tuan man mi khatunga tengza le som nga zel la u a ba sai pe main hundanga apuak za u kim khat puwa tutna wal khatami khat zel tu hi Dr. J. Suresh Babu Chief Secretary Manipurina lockdown sunga sui ding dan thak aswa khia dung suina state sunga inter district public transport services teng social distancing zui koma su chopiding hi na thu swa tak lang hi Manipur sul kalin lockdown pailel hongtung ding July ni som lenga kumsang ni le som ni tan su chopiding na thupuan ana bolta a chaitu taklang komin Manipur Chief Minister N Biren Singh na zan July ni khat kumsang ni le som ni apan inter district bus service hinon ding hi na gen hi lockdown azui ding ki bol tung zui na Manipur kampung pi a hongtung ding July ni som lenga kumsang ni le som ni tan ni teng in singlam dak nga akipan ni tak dak guk ki kal sum curfew om dinga containment zone teng a bel curfew om den ding hi na gen hi state home department ina sakna apyak te kha kolhia himale samsin na in college training institution le coaching center ji table kha khilai ding hia hete bana hotel restaurant le hospitality services cinema hall mall gymnasium swimming pool ki po hom na mun park ji te bana sa ho bya khom na mun te kha khilai ding a himale lockdown in ni ting nek tak poimo le dam te na to ki sailam te hwam khalo ding na tu swakin tak lang hi Deputy Commissioner Office Churchanpura Office kai hun sunga hi ding poimo ne ya hoding te zui ding ina dan bolinom hi to table ko pewina khekol ton ten ding muktom na zating a hope mind department ai kele association apana hi na chetna identity card toya duty te at sak ding
department hi kele association in amau sikle anga ding mi khat kya sol ding bana deputy commissioner office wangsunga tailu thading gari te hi le deputy commissioner office apan aphalna ne official gari kya hi dina deputy commissioner office apan thu kisa hi Zan July ni khat kumsang ni le som ni National Doctors Day a hi to kitonina Deputy Commissioner Office Chanpur ina Dr. Tenek le don ding piao hi Pawan Yadav IAS Deputy Commissioner Chanpur ina Zanin District Sungadam Theina lam to kisai akal swan Medical Department Tenek le don ding ama office chamber tuibong piakyak na ne hi Dr. Vumchin Pautan Singh Chief Medical Officer Chanpur le Dr. Sanya Monica in charge Quarantine Center 10 Deputy Commissioner Chanpur akipanina Dr. Tenek le don ding piakyak ka omsangwa Pawan Yadav IAS Deputy Commissioner in District Sungadam Theina lambana Hovela na hileng COVID-19 daw na Dr. Te kipyak so nale panlang na patwai asak thuleng gen hi Hopi sunga quarantine center te a mobile sample collection team ina sample kai hom na sem som to zelwa zan zolai ni khat kum sang ni le som ni ina sample zani le ni kai hom ina zan mai nim fala etchet ding ina thon suku hi zana sample kai homa om table viketuna college a som thum le thum Save Public School mi som le kwa mini secretariat tu bonga som nga le kwa Circuit House bizanga mi khat Stephen High School mi som le sagi Vision Academy som le ni Sadhavna Mandap mini St. Joseph High School singata mi som ni le libana medical asem tu khalle na hi ve to kitwa kha mi li te hi wo hi Zantanina Manipura COVID-19 vemi sangle zani le som thum le li pha a midang lo son thei ding an na vemi zaguk som gya le khat le dam siang ta mi zanga som nga le thum pha hi na vete zui na komina mau ziribam le ziri railway station mana Imphal airport le muntuam tama mi noi ni sing som gya le gukle za som gukle sagi screening ball khia kita a quarantine center mi sing nga sang ni zaguk som nga le guk omle lu a quarantine period zo ta mi sing li zak sang guk za sagi som ni le khat pha in mi sang sagi le za le som te tu le na quarantine center omu hi COVID-19 dona a galma tonga pang doctor le nurse pana amau te ki thwa pi sem tu te zui dinga ki bol dan protocol dung zuina amau ten adiutiu aso hun changuna quarantine om hunding tan om chia tu a so kalin healthcare worker te manbein quarantine facility ngai to sakua hima ale mani sumpia ka paid quarantine omu teleng phal saku china so kal thu swakin gen hi to te bana lungsim ngai to na boile ki ngai sia omte khamwan the na dinga kisang psychological expert te to tele counseling phone tung ton a tholim na om the a COVID-19 hi alen sung hi chibang haksat na le lungboy na nei te na ki thuzak to na number gyat sagi linga sagi pial thumnga ahi keile kwali bial ni sagi nga khat thum gukli le sagi gukni kwa kwali thum nga kwa gukte a thuzagi ke theiding om hi Reserve Bank of India RBI to piak dung suina State Bank of India Chanpur clearing house at leng tung ding agas ni khat kum sang ni le som ni a panina check truncating system CTS pat som hi a to ding ina customer tena agas kum sang ni le som ni apan check truncating system check kya clearing check ding a piak ngai ta ding a State Bank of India check lui nei a hi kele sang tu te na clearing check thak nget na piak lut ngai ding ina State Bank of India Chanpur branch ina the sakna bol hi Regional Director IGNOU Regional Center Imphal Akipan tu swak is done in Indira Gandhi National Open University IGNOU a tu kumkum sang ni le som ni akipanina sinun mi te ading ina
atwam sin theina ding July kha sungena ki khumlut na hi theiding chi hi a ut le lunglut pe umaina zakai penina July ni som thum le khat kom sang ni le som ni tan ki khumlut theiding a ki khumlut na ding ina sin ding mi tena online tung ton ina ignoadmission.samar.edu.in a lutina thuchian mu theiding hi Techno Allied Health Institute alive na ding ina ki khumlut na ki honglel lel a lunglut na nei te na ngai ven thei ding hi ya dinga lunglut na nei mi te na thuchian zo thei u te na office kai hon sung jing namda kwale minute som thuma ki panina ti tak lam da thum ki kal tanina office a kan chet thei dinga to ba na ki chu sak to ana number kwa sagi linga lili gyat byal li a hi ke gyat sagi thum byal kwa nga guk nga kwa a thusak thei ding hi Churchanpur district ka COVID-19 care center dingina tuibong ane lit zathi dinga hwai dingina vanzat poimo tom district administration makaya kai homin omlel hi ne lit azat dingina headquarter venga first Indian Reserve Battalion a Deputy Commandant Lun Komang Khongsai MPS in Chief Medical Officer Churchanpur Apanyat na amudung suina luk na somni zang sakhi COVID-19 Care Center to kisai tuibong ane lit a luk na som nga tan om theding a First Indian Reserve Battalion tin akhel saku luk na somni ibana luk na somni sagi om sahina kiken he nailit muna COVID-19 positive na veite atat solo hun chianguna mi som nga aval chianguna lingsi phai khwa alan wa td block alo theilawal sat le lupna som nga tan koi thei hiding ina leng ki gen hi Haulian Chief Executive Officer State Health Agency in Tuso Abol na Paul Pisol Kalina Patkyak Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Scheme tungton in socio-economic ka census kumsang ni le som le khat sunga om kham bizong ten rims Jenims le district hospital a COVID-19 se kadam lo na to kisai a thoni na velchet na le etkol na nga thedingu che he dam lo na khat pe wa thonin etkol le velchet na bol na man sin ngai lo dinga State Health Agency Manipur in state tang apan hongki quarantine center and kol te la ka ham phat na nga theding te ki khum na panlel ta hi dan tak langa Kim ham hat pi theding ten ham pat pi dingu tupna to bang pan lak nga ya om hin tak lang hi se danga pan hongki quarantine center om te kyanga bulk SMS thot khia kin om pan ta a to bana scheme han pat pi theding tena www.mera.pmjay.gov.in @ thedinga http publichealth.medibuddy.in PMJA Manipur a leng tu chian et theding in tak lang hi LPZ News Salngen Thangen Sansa Maini som ni le khata panjun ni som ni le khatta na booking ball tia ding in lak theding Kimzo Gas Agency a April ni som le goka ki pana June ni nga kumsang ni le som ni tana booking ball tia ding ina lak theding hi Songtal Inden Gramin Vitraka April ni nga ki pana June ni som tana booking ball tia ding ina lak thedinga Bungwal Indian Gramin Vitraka April ni som ni le gokle April ni som ni le saki abuk tana booking ball tia ding ina lak theding Sangbyaklal Indian Gramin Vitraka March ni som ni le nga ki pana June ni som ni le sagi kumsang ni le som ni tana booking ball tia ading ina lak theding langman ding teng zagiat som ni ahiding tu zingkala dinga paite kampawa zingkal ki thuzak to na ingai hiak theu hiai teng ahi